Poštovane studentice i studenti, dobrodošli u još jednu emisiju Sport Puls na sveučilišnoj televiziji. Moje ime je Karlo Čulum, a moj današnji gost je trener sveučilišnog rukometnog kluba Zrinski, Bernard Mandarić. Gospodine Bernard, dobrodošli u emisiju. Pozdrav vama i vašoj televiziji. Evo za početak možemo sa prvim pitanjem početi općenito ovako. Kako je došlo zapravo do ljubavi prema rukometu? Pa do ljubavi prema rukometu došlo osnovna škola, 3. i 4. osnovne, par prijatelja je krenulo trenirati rukomet. Ja sam krenuo za njima, jako zanimljiv sport, jako mi se svidio i evo, tako je krenula ta ljubav koja traje već 30 punih godina. S obzirom da ste bili igrač, te sada trener, koja je zapravo neka razlika između toga dvoje? Pa vjerujte da je puno, prije kad su mi treneri govorili puno lakše je biti igrač, nisam to toliko vjerovao, ali sad kad sam postao trener, puno lakše je biti igrač nego trener. I kao igrač imaš funkciju, znači imaš da ono što trener od tebe traži da to odradiš, a kao trener moraš dirigirati sa 20 momaka, 20 različitih karaktera i tako da puno lakša stvar je biti igrač nego trener. Zrinski ove sezone dijela ga još 2 utakmice od ulaska u Premier ligu. Što to znači za sami klub? Pa za sami klub znači mnogo. Prvo ja kao igrač kad sam bio i kao klinac uvijek sam sanjario, trenirao naporno i sanjario da ću nekad zaigrati za prvu ekipu u Premier lizi. Tako vjerujem da sada mnogi momci trenire, ako Bog da uđemo u Premier ligu, još će jače nastaviti trenirati i sanjariti da oni nekad zaigraju za Premier ligu, a isto tako mnogo lakše je tražiti neke financijske, kako se kažu, injekcije kad si u Premier ligi nego u federacijskoj rang ispod. Znači donosi nove sponzore i nove financije. Pa ako Bog da, nadam se. Kakva je trenutna atmosfera u Momčadi? Atmosfera u Momčadi je fenomenalna, stvarno. Praktički mi smo znali da će ova sezona otići na to da će se odlučivati u ove 2 utakmice sa Veležom. Nakon poraza 1 razlike na njihovom terenu, mi smo samo čekali tu utakmicu i neki dan kad smo je dobili 7 razlike, palo je, vjerujem da je momcima breme sa leđa, palo je tako da je atmosfera savršena. Nastavili smo ozbiljno rad, trenirati. 4 kola su bila ostala nakon te utakmice, 2 smo odradili fenomenalno. Nadam se da ćemo ova 2 do kraja završiti. Vidio sam sve više mladih momaka, naročito neki dan mislim su 3 mladih momaka zaigrali, dobili su prve minute. Postoji zapravo neki plan uvođenja mladih igrača u igru malo pomalo? Pa vidite, kad sam preuzeo ovu Momčad prije 3 godine, to su isto sve mladi momci bili na razina, znači negdje od 16 do 21 godine, sad su to punoljetni dečki, tako da je ovaj klub uvijek davao šansu mladima, pogotovo evo sada ove 3-4 zadnje godine, to sve mladi domaći momci koji su praktički izborili, ako Bog da, tu Premier ligu. I u budućnosti dosta ćemo davati prostora mladima, dosta im se posvećivati. Tu su sad uvedena 3, 4, 5 mladih igrača koji s nama treniraju. Ima tu još jako talentirani mladi klinaca, tako da ćemo i davati sve više i više prostora. Postoji li plan za možda neka eventualna pojačanja s obzirom da opet prva liga, to je Premier liga, nosi neku značajniju i jaču konkurenciju? Pa naravno da postoji, mi se nećemo lagati, mi na ovu ekipu trebamo dobiti par pojačanja, već ima nekih pregovora sa pojedincima, sa igračima, ali to ćemo kad završi liga objaviti, tako da plan je dovesti neka 3-4 igrača i mislim na ovaj roster da konkuriramo u Premier lizi, da ne bi bili samo prolaznici. Kako komentirate ulogu navijača? Naročito to se istaklo ove sezone, najviše utakmice protiv Veleža, kad je bilo skoro 2000 ljudi u dvorani i bila je praktični tjedan dana prije rasprodana. Pa da, rukomet kao i svaki sport, treniraš, naporno radiš da bi igrao pred punim tribinama. Tako, drago mi je što se nakon nekih 5-6 godina muški rukomet vraća u Mostar, drago mi je što je se počela puniti dvorana, što su nas ultrasi odlučili podržati jer stvarno prave odličnu atmosferu, baš su ono što se kaže 8. igrač, tako nadam se da nakon ova 2 kola kad završimo pozitivno i uđemo u Premier ligu da će nas i dalje podržavati, da će dvorana biti sve punija i punija. Nosi li puna dvorana neki teret na leđima s obzirom da opet morate predstaviti se u najboljem svjetlu? Pa jeste. To smo vidjeli sada protiv na ovome derbiju protiv Veleža.
To su mladi momci, dvorana je bila stvarno dupke puna i osjećalo je se jedan veliki teret na njihovim leđima, ali drago mi je što su oni tamo neki od 50. minuta, zadnjih 10 minuta to uspjeli, znači, prevladati i završiti utakmicu u našu korist. Naravno, znači, dvorana ona je puna tim momcima donosi neko opterećenje, ali isto tako s vremenom mislim da će se oni na to naviknuti i uživati igrajući pred punom dvoranom. Ove sezone je li bilo nekakvih izazova što se tiče momčadi, možda se tiče nekih ozljeda ili nešto slično? Pa iskreno da vam kažem, stvarno ova sezona je prošla bez nekih velikih ozljeda. Imali smo neke dvije manje ozljede, tako da stvarno sve je prošlo savršeno, trenirali smo jako dobro, tako da smo sve i te male neke ozljedice prevazišli i uspjeli, znači, sanirati. S obzirom pri ulasku u prvi rang, osim što će se dovoditi neka pojačanja, mijenja li se možda plan treninga? Opet veća je konkurencija, pretpostavljam da možda treba pojačati neke stvari za dozu više. Pa vidite, iskreno da vam kažem, mi i ove zadnje 3 godine, pogotovo u 3. godinu, treniramo na razini premijer ligaša. Imamo stvarno jake treninge, 8 do 9 treninga tjedno, to su svako večer dvorana, fitnessi, individualni treninzi, tako da stvarno dobro i jako treniramo. Možda ćemo u nekim segmentima malo pojačati, ali ne značajno. Tako da mislim da će to biti na ovoj nekoj razini, malo možda koji postotak jače. Koliko je zapravo bitan sam trening? Osjećaju li momci da su zapravo spremni za tu prvu ligu i sve što nanosi? Pa naravno da je bitan. Trening, kako se kaže, kako treniraš, tako i za vikend igraš. Mi stvarno, kažem, jako bitno je dobro trenirati. Tu imamo našeg kondicijskog trenera Damira Zadru koji odrađuje savršen posao, koji ih fizički jako dobro pripremi i tako da momci su fizički strašno pripremljeni i taj trening naravno, znači, puno znači, tako da ovu sezonu, kažem, mi smo praktički izgurali bez ikakvih ozljeda, posebno, znači, i te ozljede što se spremniji manje ih ima i tako da trening puno znači. Koliko je bitna komunikacija u momčadi? S obzirom uvijek postoje neki igrači koji su opet malo bolji, koji imaju glavnu ulogu na terenu, dok neki opet dobivaju malo manje minuta. Kako održavate tu zdravu atmosferu u momčadi? Pa mora, znači, jako bitno je raspodijeliti da svi budu zadovoljni. Ja stvarno imam, što se kaže, onih slatkih briga. Imam tu 16 igrača koji su praktički za mene podjednaki. Nemam da kažem ovo je prva, ovo je druga postava. Stvarno na svakoj poziciji imam po minimalno dva jako kvalitetna igrača, ali uz dobru rotaciju i dobro uvođenje u utakmicu, znači uz rotiranje, svi su zadovoljni, tako da je komunikacija stvarno jako dobra. Još dio utakmice do kraja, jeste li izvršili neku analizu, pripremili se za protivnike? Pa evo ga, već se od ponedjeljka, od jučer se spremamo za gostovanje u Kiseljaku, koja će najvjerojatnije biti u subotu. Nadam se da ćemo to odraditi spremni i da ćemo odraditi kao ova 2 zadnja kola i onda zadnju utakmicu, ako Bog da, to bi se trebalo igrati u petak sa Slogom iz Uskoplja. Nadam se da ćemo tu proslaviti ulazak u Premier ligu. I ovo zadnje pitanje, s obzirom da su ostale zadnje 2 utakmice, možete li poslati neku poruku navijačima da dođe i da napune dvoranu? Pa evo ga, nakon ovog Kiseljaka, što sam rekao, nadam se da ćemo ga pozitivno odraditi. Dolazi nam taj petak, 23.5. Nadam se da će ljudi se odazvati u velikom broju, da ćemo napuniti dvoranu kao što je bila u gradskom derbiju i da će podržati ove momke i da svi zajedno proslavimo ulazak u Premier ligu. Treneru Bernard, hvala vam na vašem odazivu u emisiju. Hvala vama. Poštovane studentice i studenti, to je bilo to za ovu epizodu u Sport Puls. Vidimo se idući tjedan u istom terminu.